Ibagasan buwan di hadapan dohot anak Tuhan Yesus Kristus, dohot di Parbalia. Anggia manian toktong tison hakorsiaw na sito biar tidak jatuh dohot orang dewa. Tawing anak pertanyaan na pinagtadya mo loba jodoh mamuji goa ni Tuhan Yesus Kristus na mangulog dyan ng mga rajay at tamay dohot di Parbalia Rodi sa liliw ni Nila